Freedom Party a penny power down or a mammy Akua Donkor a wo betu dwa na ye obi a shock won say wo ni bi wo ha. What a shock a call to glory no no de e kamia ye say e shock kakra e wo no ye hu se ne ekoba ya e wo ni ba ya obi a kanasem ne makra chimu a wan yare ne enti a yare ne ba ye na je say yare ne e ya attack ne ba na emo Ghana hospital papa ye ni e wo hanti ne ma owo no eto mame na Romeo e di mu nchire mu pa e kwan fa so a eye nsam government hospital for entimi ahwe mame Akua Donkor mu ko du eye reja na waje ne nkwa efri nisem no ma yentie emu nchire mu kakra emra oman Ghana anka me se de oman no ho direction na ekono politics na ma yeni afra ma sebi mpreduasa ya miss the main point na was say ma yeni ko ho no ena obi a di NDC ni MPP echi saa na NDC MPP na NDC MPP saa na eno me hia wo mai we mu no enipa ni ni achire tieniye on se ye maame Akua Donkor wuyi report ni nyina achire se wo yare ono otinsa wo mu patam ho enti yenya ne ntie se bi mpredu asa na eye akoma ho nsem ne homeye no ho nsensem bi ena na ensisizuye ena omo ration de call nsewam government hospital na omo de ye maame kodru ho no na omu ni ICU ntine ho se ye transfer no de ne ba rich hospital ha enti wo de wa hwe distance na ewo nsewam ene rich hospital hwe distance no obi a ne homeye ensisi so na ya ration de na call nsewam government hospital sebi enye private hospital o nsewam government hospital na ya rashi ya maame de na akọ ho na ya si ye ni ICU ntino yan transfer no fa no courage hwe distance no ebiam ekwan no kwan sanye contractors no wo kwan so omo ye adwuma nti ekwan no speed ya was ambulance no kọ no onya ne saa because one traffic crowd kwan so because of kwan omo ye no nti just imagine e friends won kra sa o de ba bedru amasaman no ekwanu ba bi bebre tutu potu osunko a nti ebesi den na ambulance na timia speed up e de maame no aba rich ama doctor fo ahwe no agene nkwa nti factors bebre and contribute to many pa bebre wu owiase we mu especially Ghana ha ye rose ye poor your system be brave pasa. How can a whole government hospital of Nsewam na Ghana nyina prison kakaka ewo? Na ya say Nsewam government hospital any ICU. Inti ya ration de ne ba rich. Na ya beje ne nkwa wo. Abusiafo, just imagine. Inti if you cannot operate, why do you open a hospital? Enoma ehia no akande na ema hospital bia wie peye no yesi hospital we de woni bi nti obi yare beda ho a ne ya transfer de ne ko ba bi arehosem kra ne se yetimi de obi ko hospital bi wo Ghana na ya ka kire patient na busuafo so ye bells ni nyina ye manti no ye transfer na ko hospital B. Is it not shameful say empa nipa beda so nti yetimi transfer obi de no ko different hospital? Ye de ne be kwa koduru on so no yesi o ahade no so ayema o nti just imagine nipa no se nyanyame ene be hu ne mobo age ne nkwa nti sa turn around ni nti nipa no onwu wo ambulance no yeti o mai we mu abaya bobusia enoma ehu hia a eye basics e betumi abotemamufo no yemfa ye ni nkoho ena no mahunu ene ye yo mai we mu okwaka ya ma wonka ICU enti so obi ni ICU a esi den no akande a ye de be hospital so obi ni bi adan ye man license kra say be hospital. Why na enipa perish enipa ewu Ghana han won metumi aka say about 40% to 50% say nanka your condition of service you okay a nka safo ni nyina da so tinkom senka your condition of service eh okay a nke nipa bebrewu o Ghana hano da sitin kwamu a ye kase nkomu ye infrastructure is poor
Obeko hospital empa nipa da so kra bebra raste ene obeko hospital emergency hall ensuo running tap kra no ensuo no ma ene yakwa sensuo abesi ward ho ene gu ankurem egu adiem na si e fense ward ho abra yenim se germs ene bacteria aye hospital ma na sensuo no ena nipa no yare na obeje ayaresa no yesan eyusuma no se bi oba be kwa akwadwonso oba be kwa akwaja ne nan obe yusu sensuo na bi enti we eye na ye politicians ti wana bosia na mo boa abrofo no e wasa nkomu gya bosia na omde magana no esi ejai fast wo bia ni so enfast wo bia ni so ya bosia san so o mani da so wo babie wa yanko yanim da adan. A small country like Ghana with a population less than 40 million, and still the people are suffering with all these natural resources that we or my Ghana, and yet the people are suffering. How now you do be a to hospital, yes, I see you need you transfer no take a bedu hospital no. This is shameful. It has a old trade queen chua.